friends saying opposite Flagstaff House one Jubilee House opposite wa ebi omo ye niam o kanewu ensemfo ehi wo kan wo bewu wan kan bewu June eduru yo mo a wa befa Queensta Brantem cause me pese December beduru ho na afi na obeyen to ebia December by November ma me bonu donkomi the highest bidder me tono ne ma me ne papa ma kwan say me auctioneer what baby di bi en fam ho Weza memo mu pese mu bidi on you dom dozo na so mami criteria anyway kroma mesremeka eni die so ye neme bia ya menti ase sasma me beken anya Ghana hankwa na sa haw no ewo anasa aba ma yen Ghana no ayese ye nya atwom yenim haw no potin enso so no wokoka yase afa ne ye beye law ene ye de community ene ye de ko denden enkro bi hono ma enye mra o ebia sa assembly sa regional senso so ekro ni nyina o yesi yetwam e de na meka plastic bags ye nyina enim se eye o how any atete e de mayen enne ya trauma obi kotwo ba pakwesi okoto fufuo no agye nkwan egu plastic bag im nkwan so utokoko now de egu plastic polythene bag im na wo ye tie heat no ekoka rubber na chemical bi wo ma e react na say apart from no kra no ye wia enam se yenim ba bia ye betu agu amana ya de penti no eno so aba ya haw isu eto na anwi se ya ye huye o ene aya wa hawa se sebi omo kopo ekochi adwene anase ekochi fish musa wa omo so obaji fish no I'm plastic bag and that fish in the baby because I'm in plastic bags to the extent say and one gem moi and nine aponchi nentwie and yeah sacras now the akoko na polythene bag plastic bag bi shenimu enti ye betra aye any high amasade we agin some to say the no be agin some organ na me bisa ya kan wasem your Ministry of Environment ni aye den sanitation wan brigade ni aye den the question is say me feel say mra so say either say ye beka kire sa omo ye sa polythene bags no organ na no en kan asema do osum no sa black ones no yen kan kire omo say ye di ade fofraba your friend biodegradable ne dia say we ni bedi mfiedu ansa na ayedempo apra biodegradable no dia ebia bedi 3 years enti anu ya papa ana se yenka se Ghana ha te say mo no ye pakwesi wo cost na say wo koto ade a me kwa America ye ka bi kire me obisa me say me per plastic bag ana me can say yes na was say 5 pesos because I 5 pesos no one mo de ko eme de ko get rid of disposable your friend disposable fee baby also was here there be any wo ba na wa de wo bag aba anasa baby hono ma ye mau plastic bio ye mau paper bag the esasa simwa na pro
ye wonim dio me say ye Ministry of Environment a whole professor enetio papa no ye professor or so ye professor Frimpong Boateng a whole professor medical doctor of as account near betra ho ama sebe sa plastic manufacturers association for na omo dance bar ho no na omo sikanti na omo pepre se Ghana for ye be ye mra dey hini say yey most of the industries now industrial area no more plastic bags no they are not Ghanaian owned. Indians and Lebanese omo kro omo timi nya sa ho eso ha ye be keka brofa kese ene community ene 3 ministries ni nya ho adwuma ene omo nya ni sei ene ye be sa na aginsem we ni ade a ye ka se presidential decree a enka pa o ma panyini na na Akufo-Addo cho se enye no enye chiro enka na nkwa ne be je na Akufo-Addo was say by his own crutch powers as the president of Ghana were banning plastic bags. That is what I'm expecting my president. Say very soon, not later. The year coming there, MYN. Because a hawa abba won krobiswa omunen hu se sa ha na be ha omuntino o ma so anu animu he ano ye di agro ya hu se pete insuo to a yesi ade chi ebesi dan insuo ni ja kwa de bi waji bi papa wa ko si dan wo de ye den me ko pe dwanfunu bi awia wo si mi nkonko si dan na Ghana fo ye ni sisi yesi dua nya wa be won no ha ye ntwa so ye tu ase and they say ya atum say plastic bags no na pa de me hini say sa asomado osum no standard no cry your poor standard because say what dey ade to ba kuma wo so ma na nsanate ebi okra nsan kra mbie nsan kra mbi ba ko pa bia de ade ma mbie na sa asomado osum no ma men ka de o mo de ye o se yes say e bia ye nsan wo ye de be ka ase no a wontumi nya hwe no ene ye de ya pete se meboa sana we tie o ma ye plastics no rubbers de hwan ni nyina awie no de aka ye twitwa na e ka so nkomu tuguo no no mo anane e de aye sa carrier bags no enti enfa so free so aye tena kroma Ghana for and some for especially they said the amunyina manoko ba ko a ye say no to galamsey no na galamsey say ko say gina ho but at least mo ya de mebo mabaso say mo de ma no tu mu mo hu mo ni baby kra say ebi nya how kakra wom but mo ya de sana mo me nya campaign against plastic bags in Ghana. Ni an share ade de beba no ebe hadwene. Wa woni minister professor minister Frimpong Boateng bia no ka kire ne se amra so including the number 1 man in Ghana, His Excellency the President of Ghana. We a presidential order. And maybe honoma it is just within his power. Why can't no. President for balance also on power. Also, ultimate reverse no. But say no. How our Ghana hanamo no. Any blessing when it comes to plastic bags. Maka amononi. Wama hunu kwan che pa Ghana ha industrial area. Hey there aya na ema minsuru mu twa no say. Ye wo company why biodegradable wo Ghana ha. Enam say sa asomadu osumfo no boni omudi ntino papa no won ton ne Ghana what they call export ya ne Ghana here o what they call export he said they yampa de pa yampa de pa can you imagine when you say ya ma me no ye nuamba ye yirenum
yan kasa be ma kura so e bi kan several occasions obi kura okota de ogom na nipa na adwam na nipa na okota de won nchen no anfa nhye samade yesu me oka obi say ada na anfa nhye policy bag mama there be because I dey no ntimi fankura because all the me pacho tie me no ya ba ni na education hwe me nkura brem na Ghana na bi ni ya ne wo han de chichi wache no ye de to wache ye de to bibia so na mpacho no kura no say na ankasa no enema bi wo ma hit no emo no ekokana e ma ne ye de special afa ha obi ama o ye dro so ni nyina ni say ye yakwadwefo ba na o say ye dua ahan on commercial basis na ye cleaning ye na ka ye tom instead of the plastic bags. Enti ka wo to aduano kura nka people ba kura de hahan asem ye de hahan fam first pan no sa emo to a odigu hahan mu a no de paper chechire wan ma sana ne ye no sa no odigu hahan mu a wo wi no de paper chechire wan ma ena ko ye sa de won kra ye si omo si ye nkrasefo dabi tie ena me si broni kura na wo si won no na ni ebie na wo sua no broni na wo se plastic bag no pa enye ena broni wo ye paper bag brown paper ye bi wo krom a ye wo box factory when that say ya me junior Esifi Bonzi dabi me kasa me say me classmate say me kan na on adwumadi Esifi Bonzi on na ye me junior no onye me classmate debi ko ati ase identity na yam pa de pa okrom a that is my question pa ase kro e wo mu no ade pa yem pe me wie tumi ho makoma tumi ya me ya se unam kromu ne ne ya me ya ne se baby ya policy bag na echoku ho no no obeduru ho so na etoaduane wo ho kan ade ko unim kabi ekɔhye nsuo mu a unim etumi ma ne choki saa na ebon pa bon ba men ka sam ncho aduane e de wo Ghana he bia ye to no gota something Krista meboa aduane e de wo Ghana he bia ye to no wa che ho koko e de by the water side watch here there by the water side emu e de by the water side kelele de by the water side choba e de by the water side pan e de by the water side aden ene etikure mu etiefo momrem 0302 216545 0302 216546 0302 216546 0302 216545 hwe mama nka sam nkyere mo se yeso ye free fia tisa abrochire obi o free fia wo bag Queensta okwa no de ama no na de agum mum ye nsua ye hello papa pacho hwan e ka say papa good afternoon mafu hey e dey say papa nyame adom papa nyanku ponshira no adwuma pa amen Ghana mpanifo hu omo ye nipa bonefo omo na mo mai na ye bre me say papa enso ato ye oba graphic studio abehwe kolinum polythene bags and rubber bottles on plastic bottles again at mountain house overhead bridge nothing the ship polythene bags rubber bottles is what that if you pass the take up done for problem almost die if Ghana 24 hana yeah me be done 24 hana for modern capital town mafu what do you want to ask you me na mwana me go fu me mo na me aka me timuta me dance mo bi sumrebi yo oh hello yes sir yeah kwaku at the same anyame adomo e pa chokoso na ada na wo si opaju for na oh me se me dia me believe by be no believe sana me kan me nkasa tie man nkasa nya de pa tie obi ani ni believe akwa sa asori obi ko krebo obi ko asori obi ko roman obi ko basre debi we di anya sha debi tie unim opa akira me no betima ye debate on June 4th why by na de anya June me say omo die no me ma omo afinhia sana me kan wo sho ka ho me de me nka ho bi tie wo na wo ka ho a me wo me reason tie me say me nka ho enti so akira no tie akira no ye fra na what can reason am so maka me reason why yo my me da say yo onem plastic bag no dia anipa omo ye factory no di ba e no
Adati na town sa. Pacho any unya wo MP unya wo assemblyman unya wo friend say mayor no be bisa no why me dance 0302216545 hello on faut pas qu'on fixe ya me so na ejuma pa amen me din bi ma ka bora na masi ima koso ya me nshira mo am say program papa na de bia wo de ba Debia ye kan aya na ye blemu ye mpenifo no bebre ne de ye dinya ye beblemu omo but I think say way forward na ya nyen so tememu so ye mblemu ye ho bi say I'm say this is not the first time me tie u program wo ye the same show ya kan ho asem I'm say ya mu kra no ya kan ho bebre and say you to me shan so say ye tie ne papa mu asampa FM say ne mianga sanga sa me ka say then as I say menso me ye wonso a wo kire yen den say wonso ye say ya fam den say from now ye ko edwam ya kwa akotwa dia ye mu bebre ye ko edwam ye wo ye bag ye de agbo ye chi ye wo bag tikiti ye hye sa paper bag bebre ye wo bi wo ye fi I think one CD was the same pe wo ko market obetumi ato no menyina adi egum in omodia say ye ko dwamu a mimi say me ko dwamu ko sa de me kita me bag Nipa no ya den mama enamo tomato whatever or side I share rubber bag black one my curtain say there be my name friend she me ni baller o me fie nya say bia me ni bio ko hwe ye fie baller gas bin me mi na aye ma mo mama fire enfi etua ho ka enfi ya mo modin say ye kodwamu a ye bo modin say ye mfa ye nyoma mfa nko afi mesre omo mu tie tie ya sofo ne adade this time around ye tie program papa bi say a omo modin so metumi e dia ye nkyereke 5 minutes mpo mo announcement na asole mosque na de no omo nyina omo tie program we so omo modin omo fa ye nkyereke e wa asole say nya asole ma wa asole nyina na nde ameke so omo tie asampa FM ti asofo na asole penifo ya so omo tie no omo modin say kwesiada any other service day no omo fa 5 minutes na say 2 minutes no omo church omo so no omo ncha asole ma titiro no ye koko na de na ye to Roberts no chemicals wom a poison yen last me tie doctor bi ofi kolebo by one of the TV station can say titumpo enkwala na feeding bottle say ya na ye de aduane gum ye de mo heat no e se o ma agent enkwala be nyi na agye na ngasa no I said the yamin share mo multimedia amen hello Black Coffee. yes sir Today the John because free Kwame Nkrumah circle. John Kwame Nkrumah circle what dey nsem wo ho na dey akoso easy na the American say Black Coffee yamin share obi free program adani dey nyina wo de beba kan wusu no tata no wo hye papa na ya na won nsem keka no me hu ni say o man ni da wakoma so na nsem no wo de ba sai na mpanifo esomu fa ho na ya na emi problem say me free asante be kwai na ekuro bi wo e fra wa nwan kwanta kana ni bi minimo anwan kwanta minimo pa ta pepepe kana ni bi ababie sa bi wo na mpanifo amomani anko ho ma emabunu na asese omuni adwuma ye no obi ko eye adwuma wo ta company nim Black Coffee tese yi na omode yam roba na ase ni kanika no tese minu ya no ede yamade na bibi loko ye senka broni ni nya ne ma bia bibi sa no de be hye wonsa na wodi ayi no ana o se o yi se de be ya machine betima ya adwuma ayam boy no pick coffee oye mama ngatam jo yunim mama fa futu ma se sa na ye ya won fa ne nkokot why unim se e ba sa no tan ni na atupia fa gan ya ko mu hu ba bia na se factory ni wo factory ni wo no mo yo ma dwen se anko mu ko twa ja to factory da bi eno so de omu ntimi nye police for two mrika na o ma be close to factory no sa tan ni no woko ena meka wo register ye ko China embassy tie so ya otegana no ye nwuma dia ye ko China embassy ye ko foreign affairs ye be hu ne baby why ti mate no pa because minu ya no wuti mu se o ma mi di ne baba ko pa o mbe ena me si tie na wo tie me pacho se wo ye so ni ade age ye ntube yi o wo na wasem o wo na obusu ani no entu na obetu anamon se na be ye obisu bedi wachi de be kamati ase me da say I'll be from 0302216554 hello Kofi Capital Mayor original Capital Mayor na Black Coffee want to say boko since I had channel man chapa ko tiya isen na wa mu nyina wa
Yeah. Like if you some kind of afraid yeah, mania de papa hey, baby I account. Omo mutual love no. Oju to say if you can have your can for marriage ba black of you. And no more so no more na o kan black of the come adiachi. O ka friend go tiaga. Eh, that was my main try to be say take any or no. That be fast station wa ko pie odoni. Get na talk na you pay for what take omako onabo amedata ho omako company ache na up to now one can here dey enfa ho ama nso yiri a gata ni ribet na engete na yiri ama ya fanipa lagofi ensemo no kan lagofi be kan ti say mo me plastic bone enti mo am tinya wo mu cha pallet no o mu tinya ade bia be tinya afeva ya Ghana fan timempo na na hwe papa wo ho ye frɛ wo say Dakoma. Ata koso. Yeah. Bravo finapo man. Boko now so. Boko bra. Bravo fi me there sometimes I na me ya je di say if you a man penny so edibesi the last assemble mine or form. To me a ikura wen. Sim say omu nim say the 2 minimum ye turufa. Ghana 2 minute dia ma wo mo. Ghana 2 minute dia ma wo. Ana making I said, sir, to me now, yeah, the man weno. Omu nim said you mu be use nafa because yeah, the man faster to me jina so. Na ye no me bi a enko ye, e wo be bi a yete. Enti no, to say waste year working. Say bra ko fi your countries they very well area si mu a omu use plastic wrappers. Woma band, omu se omu de mra say ye twam. Aha, enti omu use plastic then omu use. Thank you. Omu obi bi a omu use. Enti no, omampani to me a wo no betimi de agina so okay, mama mo 6 months, mo amoye plastic wo Ghana ha no. Mo de mama mo grace period. Wo de 1 year. Yeah, mo 1 year. Yes, mo fe nkosua other means amu betimi a provide the service amenkrofo. Na 1 year ni do a mecha plastic with rubber ni mo bien produce bibiem. Wow, 2 minutes kura wen so no omu kura 2 minutes na kasa tintin sa na ya kot ni akoto aba ni aba so kofi bola ni no ma achi o fin say o man pani ntimi enti task force bima omu clean up wuni almost omate bibi big brigade sanitation brigade kofi emre duru say obi ya boni mi say bola say so bi tugu abonteni e chi na enya afi ni ye kodi na asem ye ma soja fo mo na chi ma da bi ata da bi and the ntimi nya ne sa ata ma men ka sam nche ti ya na Ghana for bu fi say abrofo omo ye asorobofo